Kita akan mencobakan sebuah kasidah yang berkenaan dengan kisah-kisah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kitanya Nana Muhammad Manyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraisy mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Duhrah bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di negeri Makkah, negeri Madinah, kubu Maulana urus lanyan, tanggai 12 nibatun gajah, Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang nutinggai donya yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahi maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai leura bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir Maulana na putra bidan lahir Rasulullah Maryam Asia sarangan Hawa ma'ridha Nabi nan Suwaibah Halimatu Sa'diyah ma'ridha kedua umunamtun di Rasulullah hendak Allah sakit di pamahana trip sakit wafud Aminah letali ayah kata lompama yatim piatu masa cut Nabi hendak barabi nyan kehudib Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuh hudib masa cut di Maulana umur 40 tahun
Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah. Nabi ne angkat di sidih tempat di Gua Hira leblatun Nabi dakwah di Mekah negara Madinah si pelotun masa 60 letun umur lebih pet urah Nabi getanyo netinggai dunia 60 letun umur lebih pet urah Nabi getanyo